Litiko letempilo eMpumalanga likhathazeke kakhulu ngebantfu labaphila neligciwane le-HIV lesebangaseti kutolanza emaphilisi abo. Umphathiswa welitiko letempilo eMpumalanga Sasekani Manzini uthi isibalo salabantfu sikhulu kakhulu. Umkhankaso njengoba minister wawulontsha sasho sathi ba 1.1 billion bantu eSouth Africa labangathathi treatment. Sabuka i-provinces sathola ukuthi i-provinces baya 134,000 yabantu. Lokuhle ukuthi since minister launchile in the provinces sithole 13,000 lokusho ukuthi siku 121,000 la sesifuna sibathole nyalo ukuya phambili lokusho kona ukuthi lo mkhankaso uyasebenza. Labanye balabo labahambele kusukunyiswa kwalomkhankaso ngalokusemthethweni bavakalise ukuthi kuningi lokusamele kwendiwe kude kulungiswe lenkinga. Okokuqala okwenza ukuthi abantu bangayi kuma facilities noma emtholampilo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi imtholampilo ikude okokuqala lokho. Okwesibili kube i-shortage yama nurses nama health professionals nokulinda isikhathi eside. Sifundza saseMpumalanga singulesinye setifundza letinesibalo lesisetulu sebantfu labasuleleke ngeligciwane le-HIV kwatise kutsi tibalo tikhombisa kutsi balinganiselwa ku 890,000 bantfu labaphila neligciwane kulesifundza. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eMbombela eMpumalanga.